Sljedeći chart koji gledamo je Ethereum. Krenuo sam da pratim više Solana ekosistem nego Ethereum, ali iskreno mora da se priča da je Ethereum možda čak imao i najbolji mesec od svih kriptovaluta. Ogroman rast od tih 1700 do $2700 za bukvalno nedelju dana. I šta je zanimljivo, što nismo ni čak ni sa Solanom sad videli, to da je ova konsolidacija i dalje tu i da se dump nije uopšte desio, kao što se desio kod Solane. Imali smo samo ovaj manji pad sa 2800 na 2540 smo sada, ali iskreno impresivan performans. I još jedna stvar je isto i kao za Bitcoin što sam rekao, je da sve vreme ima higher lows, znači niska cena koju dostigne svaki put je veća i veća. To znači da sljedeći put kada Ethereum pampa i opet padne dole, ne bi trebalo da padne dole ispod nekih $2,500-2,400. Jer opet kao što vidimo, ovdje je jedan taj low, pa sljedeći low je opet viši i ovaj low je opet viši. Fantastična performansa Ethereuma u maju, bolje nego bilo koja druga kriptovaluta.